kabare kutu. Kabare. Mwenye na tinao. Njukire haha kiroko tene na kwina challenge nene muno. Ndire ndakora muthenya ta uyu ona mwana aginya ne oria kai guthire atia tondu ngari ona ndari arona ona at least arona ciana igekua no andu marerwo mathina guku arenge mathina kuria kiara tene kuo ngari oneka na riu kurigana oria tukuanitie tukarigwo tugwika atia tukona hena challenge imwe yukire ni undu wa ugwati wa covid ati ngari ni nyihire muno na ndwika ni cirio oneka muthenya wa muthi na ugo ndi wothe wanaigua ndu wothe no wanyiha kana wagia na nyiheku ni bei ni guthiithiaga iguru koguo no ria tugita twibangite ni twamaka muno guona bei ria turariha ona kana ni tukuhota tugakiuria he maundu tungiuria muthenya wa muthi mahinda ta maya thirikari ni tangathaga wega muno ikauga ati ni munene ni augire ni kumenya uhoro wa matatu no gutiri undu tuonaga ufuatiragio gatuma andu aguka guturora kana thirikari ire gioka kurora uria kurathi na mbere ithuĩ tutigagirwo na aria maratutwara dereva kana na makanga acio nio tudira nao riu urakora ngari maragora ingira andu atano no ati murathi guikara muthite kimwe tugakiuria ona ithuĩ ni tukiona ngari muthenya wa umuthi na tumire itura ria Kimende o rucini thinacara na riu ni turite raji na turaria kana ciana no iguthi cukuru lakini tukikosa magari lazima turudi nyumba tabiri tutarudi nyumbani ndio sasa tutafanya namna gani ni hiyo tu. Actually sisi at our school tunafaa kwa 3:30 tunafaa kwa tushafika shule so tujui itakuwaje. Actually tutachelewa juu sasa kama sasa tuko saa around tunaelekea saa 6 na tujachoka hatujui bado pale kama tutapata jam ama itakuwaje, so obviously tutachelewa, so kama prince ataelewa ni sawa.